kagutom, sura namon letson, kay diri higara magsura sinhipon. Ako nag-iskwela, grade 6 an elementarya, anakun la master physics ngan algebra, anakun ambisyon puigongan pangupya, nagmamantiner grado nga tag 90. Orasin pagresis, ako hinmasurubon, mga kaklase ko kaon irabalon, papilyugad la ako, kay di man ako Riko, nagmamantiner balon nga hamburger. Kadi madiskanso, mga kaklase ko sakay motorsiklo, papiliugad la ako, kay di man ako Riko, nagmamantiner service nga